Wadon. Piran gue review hari. 2.350.000 lorone. Oh murah banget. Sing minat teka bae Pasar Sumpyo utawane hubungi Mas Adi. Tambak Mas Ade ya. Iki lanang sing rega selawe iki ya. Ya lanang rega 2,5 juta. Sing 4 juta loro ya nak, 4 juta loro nggih. Iki karo iki nggih, 4 juta loro. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tidak lupa juga sholat serta salam tercurah juga kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya hingga kiamat. Selamat berjumpa kembali bersama Sahabat Pasar Channel. Hari ini Wali Pasar Sahabat Pasar Channel berada di Pasar Kambing, Pasar Hewan Kambing Sumpyo, yang mana Pasar Kambing Sumpyo ini beraktivitas setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu. Inilah suasana pagi ini cerah. Ono dene ku Dik. Oh, sak dimbeli 15. 15 asal punjul bondot 1.500.000 asal lebih. Oel. Keduduk ya. Asal dimbeli 15. Kurang Asal dimbeli 15. 14 Juli 14. Beli. Ya. Tengah di kabang ya. Saya tenang anak ya. Yo. Oel. Duit duit pura. Kur kan 14. Saya apa? Pindah 17.5 1.750.000 jantan. Sing lanang wadon. Lanang wadon 2 ekor, mintanya 2 juta. Karo piye ya? Karo piye? Jantan betina. Minta 2 juta. Ditawarkan 2 juta. Lokasi sini lokasi bandrot kayak sejutane ngelong. 1 juta bandrot calon. Lanang nggih, 1 juta lanang. Lanang. Ora sanglir, komplit. Iya. Jujuk betul sampang kroyak belum. Nggih, 1 juta. Tekannya besar gede lah ya. Gede, atau besar gede teman. Iya. Lek suwe-suwe lawas. Iya, susul lah. Ndek tawa maning, ndek liyane maning, ndek review maning. Nggih, wis payu nggih wis. Payu pira guys nek? Wis payu 3 juta 100. 3 juta 100 sudah laku. Murah nih, wadon ayo murah, wadon ayo. Wadon. Loro wadon ayo nggih, Bos. Piran gue review hari. 2.350.000 bae. 2.350.000 lorone. Loro 2.350.000. Oh murah banget. Wis, 2.350.000. Sing minat teka bae Pasar Sumpyo utawane hubungi Mas Adi. Ade ya betul. Tambak Mas Ade ya. Iki lanang sing rega selawe iki ya. Ya lanang rega 2,5 lemu. 2,5 juta.
Sing 4 juta loro ya nak, 4 juta loro ge. Iki karo Patang. iki ge, 4 juta loro. Iya karo kae. Kual-kual lembu. 4 juta di loro. Ya kae juragane pokoknya ngene ngobral murah. Cator. Juragan Ade dari Tambak Karangpucung apa ya? Pucung tambah. Ya, RT2, Karang. RT4. Iya, datang aja ke rumah yang minat. Ke pasar ya bisa. Hari Rabu dan Sabtu di Pasar Sumpyu, Selasa Jumat di Pasar Beli Gombong. 5 gratis 1 bosku. Khusus hari ini beli 5 gratis 1. Ya, beli 5 gratis 1. Siji loro telu papat 5 kayak bonusane kae. Kayak bonusane. Kabeh wis gawanan nang. Iya. Ya, terima kasih Bos Ade. Barokah selalu laris manis. Ya, kiranya cukup sekian perjumpaan kami dari Sebab Pasar Channel. Pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Nasru minallah wa fatung wa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.